कांग्रेस असोंगपेन एमपी कैंडिडेट जोयराम इंगलेंग नॉमिनेशन आलो किचोक दामरनी आम आदमी पार्टी मते थिहेकपेन एएपी वेस्ट कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट कमिटी अतुमपेन कांग्रेस असोंग आलोंगसी नांगचिपा ओगदुन थाइलु पुके आहोक कली लाकी राराफान की पमंग हुचोट पुसी फिरांकिया माई कांगनी पोनालोंग तेंजिंग कथारपेन निंजे पोन AAP asong pen phirankia me kang ni ponalong kaningje pona teng pulote kidam tang Congress asong pen MP candidate Joyram Ingleng nomination alu ki jok damani West Karbi Anglong alo pen Aam Admi Party asong atun Congress asong along wangsi wang thailo mate nang chepa ogdun thailo pusi paklang ponlo bonta milake ahok kali nilitum AAP asong ke do tuman ke non tami do thiplang maduta chepa ogdun delasi AAP asong aphan kaching honaratum manghudunang ni laki kacho bayalam pusi firangkia me kang ni ponalong ningje pon alam the ke lapoilo chu tarikat hom apor humoy hala congress candidate atum elimination file ke file damarni hala Joyram Ingleng alang li kaningje nilitum West Karbi Anglong Aam Admi Party atum phan alam mangke ang tona party ta committee pensi latum nang join nundet lo pala lasi nilitum rada phana pachi niya bangke la bangke rada tumang hudun de bang sikemelo nilitum join nunde lapen chekroi dun thek West Karbi Anglong alo kido AAP aphan kaching honara tum anke non tame do thip madua songolong ta chingbe dunde lasi lasona hok ya lama bangke madua song tum sitami pachitak thap thidet nang jipura Karbi Anglong life atheng lolong ningje ponthu Congress candidate lo Congress MP Joyram Ingleng kaningje bangke chok cheder lo lake nilitum central budi penta alang lilong kidun pota bela aro dak state long ta alang li pen মানে কাচিং কি কাচে থান পোৱা বেলা না পুছে গাত বন্ধন প্লো কাত বন্ধন নলাকে ইসি নেলেতুম এলায়েন্স কে দো বেট পো dongkamukamen wiki be Karbi Anglong live